Kninska tvrđava je jedna od najstarijih i najvećih tvrđava na tlu Europe, pa stoga kažemo da je to drevna tvrđava koja ne samo da je lijepa, nego i mistična. Tu je prije 1000 godina bio kraljev dom kraljeva Svetislava, Držislava, Dmitra Zvonimira i Petra Svačića. Kninsku tvrđavu Hrvati su počeli graditi u 9. stoljeću i može se podijeliti na 5 dijelova. Najstariji dio Kninske tvrđave je Gornji grad, odnosno Kaštel Knin, koji je sagrađen u 9. stoljeću. Kninska tvrđava i njena uža okolina su centar povijesnih događanja u ranom srednjem vijeku, novijem srednjem vijeku i kasnom srednjem vijeku. To je kulturno-povijesni objekt. U gradu na Kninskom Kapitolu bio je sjedište hrvatskog biskupa. Na Kapitolu je urezan prvi etnički i državno-politički pojam Hrvatske, Vix Croatorum. Sam ulaz u tvrđavu je preko pokretnog mosta gdje se sada nalazimo. S ovog mjesta je krasan pogled na Kninsko polje koje je okruženo s 9 velikih moćnih planina kroz koje protječe 7 bistrih rijeka, među njima i Krka. Ovo je svojevrsna hod mladih matematičara osnovne škole doktora Franje Tuđmana kroz vrijeme u društvu starih zidina i utvrda. Mi sada idemo izmjeriti dubinu, širinu kninskih bunara. U stvari na Kninskoj tvrđavi nemamo bunare, nego su to gusterne, cisterne za skupljanje vode, točnije kišnice. Ovo sada gdje stojimo je gusterna, to jest bazen u koji se s ovog prostora slijeva kišnica, a datira iz 15. i 16. stoljeća. Ono što se zna je da su Talijani postavili ogradu, takozvani vijenac ovog bunara, koji je u stilu baroka. Podatke o širini, dužini i dubini ove gusterne dobili smo u muzeju grada Knina. Dimenzije ove gusterne s 2 vijenca. Širina 10 metara, dužina 5 metara, dubina 8 metara, volumen 400 metara kubnih. Dimenzije južne gusterne, širina 4,5 metra, dužina 4 metra, dubina 4 metra, volumen 72 metra kubna. Dimenzije vijenca južnog 2R jednako je 0,62 metra. Dubina H jednako je 0,95 metara. Volumen je 0,286 metara kubnih.